हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो मुझे गोपाल आपण प्रिय गोटे यूट्यूबर। तो फ्रेंड्स आज मुझे कहवाई चाहूँगी कि बहुत बढ़िया गोटे अच्छी जोटा शुणिले आप खुशी भी होपे या कि फिल भी करें। बहुत बढ़िया अच्छी एनर्जी जोटा कहते ना एनर्जी बुस्टर। तो से एनर्जी बुस्टर टाइप अच्छी तो मो फास्ट ब्लॉग। तो मुझे जानी गोटे ठीक हो भूल कौन तो मुझे जहाँ भी कहूँ आप भूल थी तो टे बुझीजे एक्चुअली कौटा कौ कौन जस्ट टे बुझीजे। आउ हाँ आपण मैंने जो मैंने न्यू अच्छा मो यूट्यूब रे तो प्लीज सब्सक्राइब करदे। आउ हाँ लाइक भी करदे, शेयर करदे कहीं आपण सपोर्ट मोर बढ़ी पारि मो भी है। तो मो हाथ आप हाथ में तो आप रखिए या फोपाड़े या साइज रखिए तो आप डिसाइड कर। तो सान भाई या बड़ भाई हिसाब से मत एक्सेप्ट करूँ आउ हाथ दिंतु। कहते चाहूँ यहाँ कि गोटे बहुत बढ़िया अच्छी जोटा कि आप शुणिले या तो फिल करेंगे अच्छी बहुत किसी। तो मो फ्रेंड थ्रू शुणिली आटा मुझे निज फिल हार्ट रू कौच शुणला भी आप। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज मुझे कहवाई चाहूँ कि जोटा कि मो लाइफ किछिटा यूनिक पॉइंट जोटा घटी घटा जाऊँगी। तो घटा जाऊँगी मुझे जापार गोटा घटा जोटा घटी जो फिल कर। तो सीटा मुझे कहवाई चाहिए बस हाँ आउ गोटे मेन पॉइंट जोटा कि पेसेंस समस्त भितर पेसेंस रही पारे तो किछिटा लोक पेसेंस रही पारे। आउ हाँ मुझे कह समस्ते पेसेंस रखु यार। पेसेंस न रखिले ना लाइफ में किसी करें जो लाइफ में किसी करने चाहूँ पेसेंस रखे। आउ हाँ समस्ते हार्डवर्क करती नॉट हार्डवर्क यार स्मार्ट वर्क ओनली वन स्मार्ट वर्क। जब स्मार्ट वर्क करेंगे ना तो लाइफ में जोटा आप ड्रीम रखिए जहाँ भी रखिए ना फुलफिल हो पार। ताप पेसेंस रखा पड़ो यार आम ड्रीम थाई बहुत बड़ मैंने यहाँ करी तो आम कौन हुए ना जोटा कि सैक्रिफाइस मैंने कह गले कम्प्रोमाइज करके बची आसू। तो सहीटा को आम एडो ड्रीम टाइम रेडी हो जाए यार ड्रीम अच्छी मैंने फुलफिल हम। तापर पेसेंस रखा पड़ो। तापर हार्डवर्क मैंने नॉट हार्डवर्क मैंने कौन गोटे मिस्त्री भी खटुची दिन सारा सका 10 ରୁ राति 6 बजे सका मैंने दिन सारा खटुची इनकम के 400 क्या 500 भितर मिलूँ ना। नॉट स्मार्ट वर्क तो हमें एकुटिया नुह समस्त मिसिक जो करेंगे ना बहुत बढ़िया अच्छे। एवं मुझे कौन मो लाइफ रे किसी यूनिक पॉइंट विषय मो सांग थ्रू मुझे शुणिली आ जो मुझे फिल कर हाथ रू कौन ठीक है। तो ऑब्वियसली भल ही लगे। तो फ्रेंड्स मुझे कहवाई चाहूँ गोटे सांग मत कहला कि तू कौन ये सब मानने करचुरी किसी कथा ना कि कौन मैंने गोटे गर्लफ्रेंड से बनई ठीक है। तो मुझे पचारे कौन गर्लफ्रेंड बना कैरियर बना देव आज कैरियर ना तो किसी ना गर्लफ्रेंड मतलब कौन लगुच हो पारे सी सारा लाइफ मैं लाइफ टाइम में रही पारे या न रही पारे ठीक अच्छे। तो सी चाहूँ कौन मो मानने बॉयफ्रेंड जी हम से भल पिला हो दरकार। अधिकांश झील चाहती अधिकांश झील चाहती कि पैसा वाला अच्छी तो फसैबा ये कर पड़ेगा चाहती। तो अधिकांश पिला अच्छा भल पिला समस्त खराब नुह भल भी किसी हाँ तो चाहती कि मैंने एमती किसी भल पिला मिलू तो से टाइप चाहती। तो फ्रेंड्स मत कहला कि आउ कौन तो गोटे गर्लफ्रेंड नहीं किए नहीं कौन से पूरा चलुची देख मो गर्लफ्रेंड अच्छी तो मुझे तो डायरेक्ट कहीपरि तो कहले सी बुझीबनी। तो मुझे वीडियो थ्रू कहवाई चाहूँगी हाँ वीडियो थ्रू कहीं जन समस्त कहवाई चाहूँ ठीक है। देखो गर्लफ्रेंड आज समस्ते बनाती ठीक अच्छे। गर्लफ्रेंड ना कि मुस्किल कथा गर्लफ्रेंड देख निजे निजक जब मेन्टेन कर ना गर्लफ्रेंड आपे आपे आसो। आउ हाँ यहाँ तो मो माँ भी कहती मो मानने फिल भी करे तुम जी जन्म होती सी ही तुमको मिल तुम जहाँ भी हाथ कर दियो या मर जाओ जहाँ भी कर नोट यार टोटाल मिलनी बुझीपार। तो मुझे कहते देखो फास्ट फॉर कैरियर मुझे कैरियर गोटे फोकस करी कहूँ बट बुझापी चेष्टा करूँ कैरियर कहीं दरकार कौन दरकार कौन गर्लफ्रेंड कौन दरकार आउ लाइफ स्टाइल मैंने कौन आपको बुझापी चाहूँगी ठीक अच्छे। तो फास्ट फॉर मुझे कहवाई चाहिए फास्ट फॉर कैरियर ठीक अच्छे। तो कैरियर यार एवं न बन देखो कैरियर न बना कैरियर फोकस कर मेन पॉइंट कैरियर ठीक अच्छे। तो तुम जहाँ भी ड्रीम रखी एम रखी जहाँ भी बनवाई चाहूँ तो फास्ट कैरियर ही बनवा पड़ो। देखो झील जब तुमको लव करला या तो गर्लफ्रेंड न्यू गर्लफ्रेंड बने जाकि वाइफ हुए जाए मदर हुए ठीक अच्छे। तो सी जब फास्ट तुम जब गर्लफ्रेंड बने तो सी भी चाहिए तो कि मोर जमी माने मोर जो बॉयफ्रेंड थी या मुझे कि अदरवाइज हजबैंड वाइफ विषय कहूँ ठीक अच्छे। तो जब वाइफ चाहूँ मैरेज करी जहाँ भी करी तो सी चाहे कौन हाँ मुझे मैरेज कर खुशी रही हाँ से मन कथा सीना कहीपर मन भी ड्रीम थाए ना हाँ मुझे हजबैंड बाहर तो ये जगह जी बुलायापी एमती करी जिनसा कि से मत यहाँ देवे एमती भल पाइबे मुझे रही मो शाशु को देखी बहुत सारा मानने ये करे तो सीटा समस्त हो पारे कैरियर बनइबे ना फास्ट फॉर
ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ନା ତ ସେ ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ମିଳିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଫାଷ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର ବନେଇଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି। ସିଏ ବି ଚାହେଁ, ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଇଫ୍ ଯିଏ ଥିବ ତ ସିଏ ଚାହେଁ କ'ଣ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିବା ଦରକାର, ଏମିତି ଥିବା ଦରକାର। ତ ଫାଷ୍ଟ ତୁମ ନିଜର ଯଦି କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ନଥିବ ତ କ'ଣ, ଅଧିକାଂଶ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ, ଘର ମାନେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତିକି ମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ବାହାରେ କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର କରିଦେଇକି ଆସନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଘରେ ମନା କରିବା ସକାଶେ ସେ ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିବି କି ବାପା ମାଆଠୁ ବଡ଼ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆଜି ଦୁନିଆରେ ବାପା ମାଆଠୁ ବଡ଼ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତାକୁ ଦେବେ। କାହିଁକିନା ବାପା ମାଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିକି ଏତେ ମାନେ ଇଏ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ହେଲେ। ଆଉ ବାପା ମାଆ ଆଜିକାଲି ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ନାହିଁ। ତ ଆମେମାନେ ଯଦି ବି ନ ବୁଝିବା, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବା ତ କ'ଣ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେବା। ମାନିବ ତା ସହିତ ଆମେ ଗଲେ କହୁଛୁ କି ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ କି ଭଲ ପିଲାଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, କ୍ୟାରିୟର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତ ତା ସହ ଗଲେ କ'ଣ ହବ, ଗଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତ ଘରକୁ ତ ଆସିବ ନା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ ନା। ତ ସେ ଆମକୁ କହୁଛି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ନା କି ଖାଲି ମାନେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଛି, ଝିଅ ପିଲା ପୁଅ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି କ୍ୟାରିୟର। କାହିଁକିନା କ୍ୟାରିୟର ଯଦି ଏବେ ନ ବନେଇବେ ନା ତ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ୟା କିଛି କହିହେବନି। ଆଉ କ'ଣ, ତ ସାଙ୍ଗ ମতো କଥା ତାକୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆରେ ଦେଖ ୟାର ଏମିତିରେ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଆସିବ, ଦେଖ ବହୁତ କିଛି ଆସିବ, ବହୁତ ମାନେ ଯିବେ। ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ ସେଟା, हाँ 36 आएगा 36 जाएगा, मेरी वाली मेरी मम्मी लाएगा। यार मेरी वाली तो मेरी मम्मी लाएगा, फिर उसको तो संभालना मुझे है ना, तो ମୋତେ ତ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତ ସିଏ ବି ଚାହୁଁଥିବ କି ଭଲ ପିଲା ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, ଭଲ ଇନକମ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଭଲ ଗୋଟେ ସବୁ କିଛି ଥିବା ଦରକାର। ଝିଅ ପିଲା କିଛି ମାନେ କହିପାରନ୍ତିନି, ଚାହାନ୍ତି ଯାହା ବି ହଉ ଚଳିବାରେ ଖାଲି ତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ଦରକାର, ଏତିକି ଦରକାର ଚାହିଁ ରହିଯାନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ବି କହିପାରନ୍ତି, ତା ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିପାରିନି, ଆମର କ'ଣ ଫିଲ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ନା ଓଡ଼ିଶା ନା, ତ ଆମକୁ ତ ବୁଝିବାର ଅଛି ନା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆରେ ୟାର ନଟ୍ ଗାର୍ଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର ବାଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ବାଟରେ ଅଛି, ତ ଏବେ କ୍ୟାରିୟର ବନଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବେ ନା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସାରା ଆସିବ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆସିବ। ଫାଷ୍ଟ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ, ତାପରେ ଭଗବାନ ଦେଖ, ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖ। ଜେସି କରିନି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି ନା, ଜେସି କରିନି ଏସି କରିନି, ତ ଯେମିତି କରିବ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସେମିତି ହିଁ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନିଜକୁ ତିଆରି କର, ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ବନାଅ। ନାଇଁ କର ଦେଖ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଯେମିତି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନେଇବାର ଅଛି ନା, ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଅଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁ ରଖିବାର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ତ ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ରଖିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଯିଏ କ୍ୟାରିୟର। ଦେଖ ମୁଁ ତ ଏଇଆ ହିଁ ଚାହେଁକି ମୋତେ ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯିଏ ତିଆରି କରିଥିବ ସିଏ ତ ମୋତେ ବାହା ହେବରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ହିଁ ବନାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ବି କରୁଛି, ଯିଏ MBA କରୁଛି, ଯାହା ବି ମାନେ ଯେଉଁ ଉପରେ ଏମ୍ ରଖିଛ, ତ ସେଇ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରଟା ନିଜର ବନେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଆଜି ରିସେଣ୍ଟଲି କଥା ହେଉଥିଲି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ମେସେଞ୍ଜରରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସଟା କହିଦେଉଛି, ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ, ତ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲି, ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ଟା ସେୟାର କଲି। ତ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି, ଶୁଣିବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, ତ ତାକୁ ସେଠି ସେୟାର କଲି। ତ କଲା ପରେ ସିଏ କହିଲା କି ଦିଦି ଜଣେ ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣେ, ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭଳିଆ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ ତାଙ୍କୁ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ। ତ ସିଏ ମୋତେ ସେଠି କହିଲେ କି କ'ଣ କହିଲେ, ହଁ ଗୋପାଳ ଇନଭଏସ୍ ମି, ମାନେ ଇନଭଏସ୍ଟା ତୁମେ ସେଣ୍ଡ କର। ତ ସରି ଇନଭଏସ୍ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମାନେ ଇନଷ୍ଟା କହୁଛି, ମେସେଞ୍ଜରରେ ମେସେଜ୍ କଲି ହାଏ, ତ ସେ ହେଲୋ କହିଲେ, ସରି ହେଲୋ କଲି, ସେ ହାଏ କହିଲେ, ତାପରେ ସେ କଥା ହେଲି। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାର, ଆମ ପୁରୀର, ମାନେ ଆମ ପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ର, ନା ପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ର ସେ ଅଛନ୍ତି ଦିଦି। ତ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ୟୁଏସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ୟୁଏସ୍ ନା, ଯେଉଁଟା ଆମେରିକା, ଡ୍ରିମ୍ ୟାର, ଡ୍ରିମ୍ ଖାଲି ମୋର ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ହେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ମସ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଫରେନ୍ରେ ଯଦି ସେଟେଲ୍ ହେଇଯିବ ନା, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା, ଗୋଟେ ନିଜ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ ହୁଏ। ତ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୁଏ, ମୋତେ ବି ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲି, କଥା ହେଲେ ସେ କହିଲେ ହଁ ଏମିତି, ଆଉ ତୁମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, କଥା ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ କହିଲେ ଆମେରିକାରେ, ମାନେ ୟୁଏସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ୟୁଏସ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ କି ହଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାନେ ପୁରୀର, ସେ କହିଲେ। ତାପରେ କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ଲକି, ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି କି ୟୁଏସ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ବଟ୍ ମୁଁ ଯାଇପାରିନି। ସେ କହିଲେ ଓକେ କ୍ୟାରିୟର ହେବ, ପୁରା ତ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେବ, ବାସ୍ କ୍ୟାରିୟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର, ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଏଣ୍ଟରେ କ୍ୟାରିୟର କଥା ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ହିଁ ବନାନ୍ତୁ। ଲାଇଫ୍ରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆସିବ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋ ଏଜ୍ 22 ହେଲାଣି। ତ
तो 22 भितर ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆସିଲେଣି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଦେଖିବି। ତାପରେ ନା କି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ହଁ ଓଲ୍ଡ କ'ଣ କରିଦେବି ଗୋଟେ ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ପଛକୁ ମାନେ ଆସନ୍ତି ବିକଜ ଅଫ୍ ମନି। ଠିକ୍ ଅଛି ମନି ପାଇଁ ନା ସମସ୍ତେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ନା ୟାର ମନି ପାଇଁ ତ କିଛି ତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜଣେ ଦେଖୁଥିଲି ତ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ବାବା ନାହାନ୍ତି ମାଆ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବି ସେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନକମ୍ କରୁଛି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି ସେ ମାନେ ପର୍ସନାଲ ସେ ମାନେ ନିଜେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି ତାପରେ ସେ କରୁଛି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାପରେ ଟାଇମ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ଖାଲି କଲେଜ ଯାଉଛି କଲେଜରେ ଅଛି ତାପରେ ଖାଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ଚାଲି ଯାଉଛି ଯୁଆଡ଼େ ପ୍ରତିଟି କରୁଛି ମାସକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଖାଲି ଇନକମ୍ କରୁଛି କାହା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ତ କରୁଛି ନା। ପିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ତ ନଟ୍ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ବଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଯେଉଁଟାକି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ବେଟର କ୍ୟାରିୟର ବନେଇପାରିବେ ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବନେଇପାରିବେ ତ ସେଇ ଉପରେ କହିବି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ମୁଁ ଟିକେଟା ହିଣ୍ଟ ଦେଇ ଦେଉଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଉପରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ବି ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ଖୁସି ତ ଅବଭିୟସଲି ହେବେ ଅଛି ସେ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ବେଟର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ସେଇ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଯିବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ମୋର ତ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବଟ୍ ମୁଁ ସେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଦେ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ବନା ଯାର ଦେଖ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର ବନା ଓକେ ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ କ୍ୟାରିୟର ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁ ରଖ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବି କିଛିଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ନା ମୋ ପୁଅ ଏମିତି କରୁ ସେମିତି କରୁ ଇଏ କରୁ ସିଏ କରୁ କିଛିଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ନିଜ ୱାଇଫ୍ ତ ଭଗବାନ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଆସିବ ଯିଏ ବି ଆସିବ ତ ତାକୁ ବି ଦେଖିବାର ଅଛି ନା। ଆଉ ପୁଣି ଜେନେରେସନ୍ ବି ଅଛି ମାନେ ନିଜେ ବି ବାପା ହେବାର ଅଛି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆଗକୁ ଅଛି ତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଲଭ୍ ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ବି ନ କରିପାରିବି ତାପରେ ବି ଲଭ୍ କଲା ପରେ କିଛି ବି ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେମିତିକି ସେ ଚାହୁଁଥିବେ ମୋତେ ଯେମିତି ମାନେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଉ ୟା ଯିଏ ବି ଦେଉ ତ ତାକୁ ଦେଇପାରୁନଥିବା ତ ନିଜର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ଅଛି ନା ଫିଲ୍ ତ ହୁଏ ନା। ତ ସେହି ଉପରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରଟା ବନା ହଁ ପେସେନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ ନିହାତି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ 100% ନୁହଁ 1000% ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ କ୍ୟାରିୟରଟା ବନାନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର ନ ବନେଇଲେ ना गया हाथ में गया हाथ से कुछ अब नहीं है और छूट गया सब ऐसा नहीं है। तो पेशेंस रखना पड़ेगा तो रखना ही चाहिए रखिया पड़ो ऑब्वियसली 100% न 1000% रखिया पड़ो। कॉन्फिडेंस गोटे था ना कॉन्फिडेंस मोर अच्छी कॉन्फिडेंस यार किसी करी हाँ मो बापा को निज गोटे छिड़ा होगी देखी भी पारि से विश्वास अच्छे निज जहाँ भी करुँच भल ही करुँच भगवान तो मत गोटे गोटे भी पॉइंट रू भी शिखी दूसरे हाँ यहाँ एमती एटा सेमती तो से निजे भगवान पर विश्वास कर हाँ भगवान तो मोर सबकि कह फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड बापा माँ सब तो अच्छा भी भगवान से गोटे गोटे पाखे था सांग माने कह गले पूरा बेस्ट फ्रेंड गोटे था तो कह गले सबकि से जाने सबकि करे तो कह गले मो बेस्ट फ्रेंड है गॉड। ठीक अच्छे तो मोर जहाँ हो ना हो सब गॉड ही जानते। ठीक अच्छे तो से तो बहुत टाइम है तो नेक्स्ट पॉइंट टू पॉइंट कैरियर बनातु यार कैरियर बनाओ यार लाइफ स्टाइल बनाओ निजर गोटे लाइफ टाइम बना देख ना क्वालिटी और स्किल बनाओ निज गोटे एमती गोटे बनाओ जमीक ना कि मुझे मुकेश अंबानी कर हाँ सेमती नुह बोले निज क्वालिटी बनाओ यार निज सोसाइटी निज ना रख बस यहाँ चाहूँ गर्लफ्रेंड लवटा को खराब न मुझे लव कर बापा माँ को लव कर बापा को लव कर हाँ पारे आगू मोर आसीपे गर्लफ्रेंड या जी भी आसीपे तो ना कि मुझे खाली यार टाइम देवा पड़ो। अरिजीत सिंह आज डेट्रे सी सक्सेसफुल अच्छा कौन लव अच्छे तो सक्सेसफुल ना तो सी जो फास्ट वर्ड सिंगिंग स्टार्ट करते तो से लव थी हाथ में लव तुमको कह गले टाइम दे पारे लव भी बुझी पारे हाँ से सिंगर को आस्ते बढ़ तो कहला आस्ते बढ़ला तो आज गोटे लव सके सक्सेसफुल ना कि लव बिना लव कि हाँ सक्सेसफुल अच्छे बहुत तरीका अच्छे जोटा मुझे जानती कौन तापर भी आपको लव करूँ किसी खराब नुह तापर भी कैरियर बनातु यार कैरियर बिना किसी लाइफ रे ना कि ना जानते ना बहुत किसी अच्छी तो नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत गुड़ा वंडरफुल गोटे न्यूज नहीं आसवि जोटा कि मैंने कह गले गुड न्यूज आ वंडरफुल न्यूज शुणला पर आप बहुत खुशी हे हाँ आउ थे भी कहीदे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करदे चैनल को न्यू अच्छे आउ हाँ से घंटी जोटा अच्छी बजेदेवे ठीक तो थैंक यू जय जगन्नाथ।